Kani kadai ke Batisi TV. Bat pidang pet ya ka kubor baman kasngi belawan rasyapi da ka rupa. Bapentingin bat penbha. Uba Alexander Elhek, Menteri Ketenat Kekoit Kekhia jong ke Sorkar Jela, hene kesengi ke Sauterik unok pra arjar khatpra, ulakular, hakmat ke Joint Action Committee, jong ki Henry Uteli Kishnong, Bashen, unsapa ya ki Officer Ketenat Kekoit Kekhia, na kebenta ban jurip ya ke Jaka, ban shna ya ke Sub Center hak Kishnong Maulong, Kabadon, Haniu Shillong. Katkum ke dorkas bala IT daga Joint Action Committee ke bakentup ya ke Kishnong Maulong, ke Kishnong Sauli, ke Kishnong Madan Saitsi, Mauken ring, lom kse, bat lom ding sai, kalapan pau baka jingbun brio hagini kisnong, kalakot, syakalai hajar, shispa anreungut kinong shnong, kibaladon kam kerki no ya ka way ka sub center. Namar kum baka long menta, kipai ba nong shnong jong kini ginriu tili kisnong, kihab ban leiwat jing sumar, syadu syading paso Public Health Center, kapajengai hadu laipo kilometer na gini kisnong. Hakani kesni nakaliang jong Federation of Khasi Jaintia and Garo People ru kala IT ya dorkas syau menteri Ketenat Kekoit Kekhia halor kani kejing dawa. Iwan yang ni ban sekri ke kam ban ke kwa ban betip yapi. Kadai ga menen kesni ngidang dap sign biang ya ka MOU Memorandum of Understanding. Jong ka MHIS Mega Health Insurance Scheme bat ka Ayushman Bharat. Kata kani ke scheme ka Manong ipim pajudan hapos state jong geri India hi baro kawe. Ban ai ya baro ki longyeng jong ka Meghalaya san lak tingka nak beta ban ai jing sumar haki hospital baper. War adu negrim hapo ding buso bipidle haki minung ki Jakaru. Banjo jing sumar man ka longyeng san lak tingka. Idang dep sign menden sibet ke sida da pipai ke kot kubor ringkat bat ka Reliance General Insurance. Ladap sign ya kene memorandum menen bat ngala bo ka tarik ngalong iki bagi kwa ban launch no ya kene da Chief Minister jungi hak ar pho tarik jidna ka banta ban ai Christmas gift na bata ki paiba jong state ke jungi Mega Health Insurance Scheme and Ayushman Bharat kaba atli kawe ke scheme joga Government of India kabala warra do Prime Minister jungi Narendra Modi lo ai ya kene ru ke scheme ke Ayushman Bharat kadai sanlak tengah ban mangi daga setiru ni IAP daga Mega Health Insurance Scheme sanlak tengah naga beta ke jing sumar ke jongpi jong baro ki brio munchuang ai sangot naga family le menta impecho family bidon spogot boro spogot register bidon sangot boro sangot register bidon angot boro angot register kat ke bidon yeng on register lut yaki keteng ke jongpi ban ai ke jing mentoy naga beta ke diga MHIS scheme bar ke diga Ayushman Bharat. But bon na pigi paiba don gi bas ngotho bakla menta laya number 1 number 2 number 3 but menta ka phase 4 haga por bagila ban register ke number 1 number 2 kumta teter ki brio ki duna ban mi bagi tieng ki ong ba kata ka kumta ki ong don manu banang keren hak snong labiet yuta banang keren do e jing mentoy dokan mau kata mo don gido banang ban keren ki ban song Pangani ke scheme kede 666 da 777 nu kat bodai ke bong. Kidi ki asya jungi kidi ki fast contact point. Ki banlet ban pensisai ban pensisa yang ki pai ba ke jungi pangani ke scheme hadu kat nu kalau ke jimentoy. Pingai ngalabat health minister mensyua system lu. Mentar ngala continue biang boleh ngabat biang yang kede health department. Kenapa ai ke jing sekri ke bapaka nak beta ke jindon kam yo pai ba kam tam lelei aga kot ke kya. Mentoy un dan spa dan pro la ke jing kot ke kya ngimdan. Pareng uang kene ka jikot jingkya ka laragim dan ke jikot ke jingkya long lenway. The health is wealth. Laragim dan ke health there is no wealth. Imdan spa amdan ni airuem. Kedara kadau ngala simbiang ya kene kam kom health minister ban peteng ya kene jing syakri ban menta pin soto chuchu. Ba munchuang imdan ban ai hapo kene ka Mega Insurance Scheme naka banta kene ka investigation gamut Bapilih le ek test, bapir. Pilih MRI, tang suang doktor, dah bistom tata le MRI. Tu nopang laklon tu. Yo deh 10,000, 1,000 beli le MRI. Orang ini ki beduk. Yo deh ultrasound, le X-ray, le CT scan, le ni kita berkait. Tang suang doktor, bon nopang laklon nong tu. Hapo jambar jong doktor. Yo sade ki menilai kita, minta resin. What ik investigation baro, what ik test baro, ngila pengat lang hak ke Mega Health Insurance Scheme. Ladan uno doktor,
ubah insa lunch mentang impa lunch biang idang dan gahap idang dan hakani break policy hadin yo ka fotorik insa pentip ya pi banado kado tarik kadega MHIS bag Ayushman Bharat insa sedang ini skim banado ki pi hadin me sedang ini skim lada mapi baro kita chono no doktor ong ipi de lele MRI ong lele tha lele MRI lele ultrasound lele CT scan lele kano jinu ka manne pira itu kan sedon ka balalong dedicated investigation you mentang menleru saya kata the state of art diagnostic center the state of art diagnostic center yang bagin sna po Shillong na bagin nomra bestak leng sudok nomar bahantu.com ki expert man bagin dang duna expert pelat agal yang jong health department ladang yo menle tang ki radiologist ki x-ray technician ki bobon ba ki technician po health department bon ki kena jongi ki sama jongi ki beladang lastat kimpat lala ban kimpat simla jet benlet sya ketu gekam nomor tadau ngi duna pelat ki manpa kamut ki nong trei ki bade ben trei kat kom ke jing nang jing start ke jongki halor ke lain na ke benda benda ke jing ko jing kia dang duna pelat ngkot pakai wer pi ki samna nang ne beladang lastat bikwa bani jing pulie da suto banjiet ik jing pulie da bila da ke jing pulie bi so penyo ya ki kam ki jam umde bi chule pulie general be menta chule general chule MA chule MSc chule A bon ki kena punda bi ki jing pulie ba he ke kam hindum yo te menta ya pet ya no ka lenti ka no ka lain banyo banle na wada ra supas ayo kam dia benang banjiet ru ya kejing puli jongpi kena bar pinada kejing puli ke kam kala puli lupa kala don lupa dia apa ke health sector apa ke health department dan bon ba kejing kikam bon ba kikam ya kaba on ai na ka benta jo kiksun sama ke jongi ke beladang mastat bar ki banjiet ya kum kita ke jadkam wada sudah layo kam bon ba dia tak ada ngakwa ban pentip lagi pi baro kikmi kikpa soha banas ngotho balada pha ban puli ki khonru kena bagin yo ek jing mutoi ki bahadian habot amata singila sauterik kadon koi ke si ngan sapha apo ne usnam hi ya idmnho I doctor basayamoy banwan ban kendo ban pet ba kalong feasibility na am kada ka jaka ba pipi with ai na snong ina ba sign da gift dit piap a ke donation ban donate be kata jaka donation ngamut ke jaka ke ndai ke kisai donate be ke jaka ke jongpi cha ka government hadin balale ke gift dit ada balade sign ha ka code pi stamp da kala biang na dong sedong ada pendap iki procedure nganong ipi nginum artiet damar ba ke population ke jongpi kala biang menyo ya ke sub center basagawe bapir sko tu tang malayo sub center la sya pinong te sheno ki doktor ndan doktor bo sub center yo bisu tu bakla ang sub center ki don bet tang chukidar berpet yang ta hang ni bagi don bede ki ANM ki nos ki don bagi asas jungi ki don menpet dak kepada ki judukam nyopi nama kini gede the first point of contact dak kepada ki judukam jong pai ba jungi dan beta bet ai ki jukot jingkia ki asas jungi ki betris tomba ki rungman man ki ye ki lipet hangno ki bapang ki basitom ma thamtam le ya ki tu gilong ki me ki ba armet ban yo kulung you don't come ban le ka institutional delivery kenang mungkin yo ka jingkot jingkia ba biang ye ki me ban yo ka jingkot ba biang ye ki khon ki ba phika ma pi nang ta daw you don't come ban le nomor kata ka sarkar ka ai ka maternity benefit scheme 100,000 gilong ki me ba kha hospital ba kha PC ba kha ki jaga ki ba labo da sarkar nomor kata ki khulung ru ki a ki jigeram dalam kita ki ada ke smart ke biang nak kepada ke tu ki international delivery nak kepada ki kod ki jopi ki kimi ki bakha ki hospital per